Vậy lần lỡ chứ anh vậy chứ anh lần lỡ nó từ sông lôi mà tình bạc ca pa mà phong tự bạt bà chăm tịch bà thế lần lỡ trời mà ngọt thịt ba còn ấy trên lấy nghe bốn không còn đi ơi còn đi hơi máy thịt ói nó lấy phơi phơi vậy trời bà đi nữa bạt đến to quá Nô, vậy chẳng pa mà vô à? ba lo vui ta mà thế bà đi rồi bà đấy Thì còn ai ớt ngút tắc ngút đây ta riêng này. Kém nó cũng không bì. Ê, chết con tới ta mà ấy nó bạc ca pa chồng, pa phải từ tên bà cái mới nên lên kèm chẳng. nhưng khơi bà đây rồi sao là bà chụp cái ta mà bạc ca đang chụp phật này nói xa tu xa bà game đừng tiếp từ xăm này còn anh đi trong bài ta còn bóng đỏ mong tất cả rồi từ giờ hơi tam là anh mới tịch riêng thẹn cho là sao ta về lên game ơi một con prap ở mới con phong ấy phong Con lên kèm, lâu, đây ai ta ôn càng nghiêm rồi chùm phút nè. còn anh coi sao chứ coi mất cho bạn mất bạn con bên từ sập lên Biết xong lên mà plẹt, hay ôn là bột bao cả ai thầm hô, chút chạp phong, miền ban mơ viền nè. ba từ trong bài bóng gì với con thì ta không phải tha hơi tạm ăn của toàn trái cỏ chắc ngày đến là đăng thạc luôn anh miền thời tham đám được của toàn cháy trong tàu tập ba số đó bạn rồi tầm mờ cô nó cho bán con chạy mà cái ta tầm ngật khơi ấy khai nước riêng mang lên mà khai mônจะlàm khai năng ខែមុនលេខ9ហើយខែណាអត់ដឹងឯប៉ា ป้าใช้ประมาณkhai mônលេខ4ឥឡូវលេខ9មូលហេតុអី ខ្ញុំប្រឹងដែរនឹងប៉ាតាគេរៀនបកែពេកហ្នឹងប៉ា មួយថ្ងៃcòn ấyរៀនតែកន្លះថ្ងៃទេបើរៀនថ្ងៃព្រឹកឡើងធ្វើអីបើប៉ាមកដល់ភ្លាមប៉ាចេញមុនមកអានឹងមកដល់ពេញលេងទូរស័ព្ទចឹងថ្ងៃដែលប៉ានៅផ្ទះទៀតតាំងពីឯងចេះលេងហ្គេមលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងមករៀនឯងធ្លាក់រហូត ហ្នឹងហើយគឺសុំម៉ាក់មកលេងផ្លែនហ្នឹង មកផ្លែតឯងលេងហ្គេមស្អីគេហ្គេមឈ្មោះអីរ៉េងអីហី Mobile Legend មកតិច Glory តាប៉ា អានេះបើសិនជាម៉ែឪដែលគេអត់ចេះលេងហ្គេមតាមក្បាលឲ្យអត់តន់រ៉េងហើយរ៉េងកំពូលហីមិនមែនឯងប្រើពេលតិចលេងទេរឿងឯងលេងហ្គេមធ្លាក់បន្ទុកធ្លាក់តំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងអញគុំនិយាយយូរហើយអាទូរស័ព្ទនេះវាសេរីទាបអញ្ចឹងលេងហ្គេមហ្នឹងអត់ smooth ទេប៉ាទិញអា15 16 Pro ឲ្យសប្បាយចិត្តទេលេងឲ្យវា smooth មែនទេប៉ា តែឯងត្រូវឈប់រៀនពីថ្ងៃហ្នឹងទៅព្រឹកឡើងទៅយកទឹកសុបដល់តបចាប់ពួយមុខផ្ទះនេះទៅលក់នៅស្តុបមុខ តែអត់ទេប៉ាកូនចង់រៀន មករយៈកូនឯងរៀនបានលេខ3លេខ4លេខ5ប៉ាដែលសួរនាំដែលមានពេលមកនិយាយច្រើននេះកូនឯងអត់តែរៀនធ្លាក់ហើយលេងតែហ្គេមថ្ងៃណាដែលប៉ាចូលផ្ទះពេលថ្ងៃគឺឃើញកូនឯងអង្គុយលេងហ្គេមប៉ានិយាយមិន ធំសិនជន់ចិត្តដល់មករៀនហើយឥឡូវគឺសុំធ្វើមើលសិនចាំមករៀនចាំបាយនិយាយត អត់តទៅ homework ទេអាម៉ៃតិចខ្លោរីមកព្រឹកហ្នឹងនៅសង្ងំលេងតែហ្គេម homework អត់ធ្វើមើលទៅឯងប្រុងមានកំណត់អត់មិនម៉ែឈប់រៀនទៅលក់ទឹកសុបទៅធ្វើសំណង តែប៉ាកូនចង់រៀន សំដីឯងចង់រៀនប៉ុន្តែទាំងធ្វើឯងវាចង់លេងហ្គេមច្រើនជាង Ê, vậy mồm ban hay câu nó mong ta riêng ấy, dốc trăm giây tiết. ពេលបងបដៅកូនណាអូនឯងមិនបានជួយបដៅកុំបាច់លុំមាត់អីកុំកាន់ជើងវាពេកបងខ្លាចអណៃអាពេលបងបដៅកូនអញ្ចឹងអាពេលកូនធ្វើអីតិចកាន់ជើងសំខាន់មើលទៅវាប្រុងមានកំណត់អត់រៀនសូត្រហ្នឹងបើមិនកើតទេដាក់វាធ្វើការរលុយហើយព្រោះវាមានប្អូនមានអីត្រូវរៀនសូត្រទៀត កូនចង់រៀនប៉ាគាត់ចង់ឈប់រៀនឯង Và đại mình chơi mơ bên mơ ấy thế, con thử ta riêng phong. ប៉ាសុខចិត្តអត់ឲ្យទៅរៀនវិញបើសិនជាឯងធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ចឹងមនុស្សយើងគេគិតថាលុយកាក់មានតម្លៃប៉ុន្តែពេលវេលាវាមានតម្លៃជាងអីទាំងអស់ដែលឯងចំណាយពេលរាប់ម៉ោងមកដេកលេងហ្គេមអង្គុយលេងហ្គេមនេះបើឯងធ្វើលំហាត់បើឯងមើលមេរៀនឯងជាប់លេងមួយរាល់ខែបើឯងចំណាយពេលលេងហ្គេមមកមើលសភៅ កូនដឹងឯងប៉ា កូនយល់កូនដឹងបានន័យថាម៉េច កូនកាត់បន្ថយលេងហ្គេមឯងប៉ា កាត់បន្ថយលេងហ្គេមចឹងអត់ឈប់លេងហ្គេមទេបើអត់ឈប់លេងហ្គេមទេគឺប៉ាឈប់រៀនមក បាទប៉ា ប៉ាប្រឹងប៉ាប្រាប់ដើម្បីនរណាគឺដើម្បីកូនដើម្បីគ្រួសារជំនាន់ប៉ារៀនប៉ាមនុស្សកព្រាឪពុកអត់មានអ្នកចាំប្រាប់ចឹងទេបានប៉ាមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនេះហត់ណាស់ក្តៅណាស់រាល់ថ្ងៃប៉ាអត់ចង់ឲ្យដើរកលងឪឯងហ្នឹងទេបានប៉ាប្រឹងប្រាប់ហើយទៅដាក់ក្នុងខួរក្បាលថាអញត្រូវរកមោទនភាពឲ្យម៉ែឪអញឲ្យឃើញអញត្រូវធ្វើជាសិស្សបកាយប្រចាំសាលាឲ្យបាន
anh thở thơ sơ và cai phải chăm bật tê hải bàn ngom mục bọt ở pui anh mẹ anh sờ bài chất miên môn đạo phiệp anh thở tập vào cái trên kia còn tay tụi mỏ ba cái lấy nâng dương thở thơ mạch riêng ở trán an ở trán được xe chở cái về phía làm miên ngày nâng thở riêng ấy ngày nâng ạ vì giúp về phật cái an là nâng môn cru ngon lấy tịch túi cru của giấy và thái máu dương chảy máu nhớ còn ta mua của chia ấy thế ở là ngày nâng thở riêng gần đất phan đây đâu bị chia đón mày riêng tị đọc anh thở riêng mày riêng đập mùi an môn cru mà tao say môn cru mà chắp chẳng nó ngon miên và màn cho nó cái khủ đo mê riêng nâng liếm dương miên cả lạnh xua khủ bạc này vô đấy cái dương miên dập hơi nó té ta thời riêng môn cru ta mê riêng ra trăm lực an lăng vinh cả thôi em nâng ấy vì chỉ pleu tao thôi còn nãy khai gì sao bà cái tu tiên giả lá tu tiên một tê con vô lời bà à cái vô nâng bà sân gì miên ca tăng chất á cứ biết thôi ban sầm rái gì con làm tăng chất bà con làm chia diêm còn nãy con bong kì tới thời ban nên dìm toán chọc tiến còn tao lang ngô tóc nạc á hiến sẵn mà cho mày nhầm bay còn nãy pe bong bà đái khốn đôi ót sờ bái chất mình chẳng tay về khóc bèl ở đang ta con mong riêng này nhỉ pe khơi con khâu ấy nhưng bà đái bia pen nâng họ bị đăng cầm họ với khâu ấy chẳng phải giúp ấy tới mau nó mang con người riêng dân chết hot សង្គមគ្រួសារយើងសពថ្ងៃភាគច្រើនគឺភាគីខាងម្ដាយគាត់នៅចិត្តនៅគៀកកូនច្រើនជាងគេហើយកូនក៏មានមនោចេតនាច្រើនជាមួយនឹងម្ដាយហើយម្ដាយភាគច្រើនគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេលខ្លះគាត់ថាដើម្បីកូនជួយលាក់កំហុសកូននៅជាដើមខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអ្នកម្ដាយខ្លះយល់ហើយប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះក៏មានប៉ានៅចិត្តកូនច្រើនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមិនមែនបាននិយាយថាកូនខូចភាគច្រើនគឺដោយសារម្ដាយតាមពិតគឺចឹងពិតមែនយើងចូលចិត្តស្រឡាញ់កូន គុំលាក់កំហុសកូនយើងស្រឡាញ់កូនបែបមើលអនាគតវែងឆ្ងាយគាត់ការតម្រើសកូនការស្រឡាញ់គាត់ជ្រុលដូចជារបស់លេងគាត់ទីអីបានគាត់ចង់បានអីបានគាត់ខុសអីតិចតួចជួយលាក់កំហុសពីប៉ាប៉ាធម្មតានៅប្រុសវាងឆៅជាងវាងគិតច្រើនជាងគិតបានវែងជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកម្ដាយឃើញកូនខុសអីឃើញគាត់លេងអីជ្រុលគឺថាគាត់ភ្លាមបដៅភ្លាមបានន័យថាម៉េចឃើញគាត់សាងកំហុសនឹងភ្លាមបញ្យល់គាត់បរៀនគាត់បដៅគាត់ប្រឈប់គាត់ភ្លាម មិនអាចថាគាត់សាងកំហុសគាត់ពេលហ្នឹងយើងលើកទៅនិយាយពេលក្រោយស្អែកខាងស្អែកអីទេគាត់អត់ចាំទេអញ្ចឹងបណ្ដៅគាត់ភ្លាមកែគាត់ភ្លាមហើយរឿងមួយទៀតចម្បងធំមិនថាបងប្អូនខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំអីទេតែពេលគាត់រវល់ច្រើនគាត់ហត់គាត់ជ្រើសរើសវិធីឲ្យកូនលេងទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យគាត់មានពេលវេលាពួកកូនក្មេងវានឹងស្ងៀមនៅពេលដែលមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាស្រួលប៉ុន្តែចូលព្យាយាមកែចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានមិនល្អច្រើនណាស់ពីក្មេងដែលលេងទូរស័ព្ទច្រើន ហើយជាពិសេសគឺក្មេងដែលញៀនហ្គេមដែលយើងឃើញបរទេសវាថតមកអង្គុយតែឯងក៏ធ្វើដៃអញ្ចឹងពេលដេកលក់ក៏ប្រមើធ្វើដៃអញ្ចឹងសួរថាយើងជាឪពុកម្ដាយភ័យអត់កុំឲ្យដល់ថ្នាក់មានរឿងក្នុងកាត់ឡើងព្យាយាមធ្វើមើងម៉ាត់ជាមួយកូនដើម្បីកូនយើងល្អណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺវាមិនថ្មីទេគឺមានគេនិយាយច្រើនហើយអញ្ចឹងរឿងអប់រំនេះក៏នៅចូលរួមចំណែកសម្រាប់សង្គមខ្មែរឪពុកម្ដាយខ្មែរនិងក្មេងៗខ្មែរទៅថ្ងៃណាគាត់ទៀតទេ អធិស្ឋានបើសិនជាសាច់រឿងយើងទាំងមូលនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងនៅនោះ Seafoodon គឺជាកៅអីរបស់ប្រទេសអ៊ីឡង់ដំបូងគេដែលផ្សំជាមួយនឹងឱសថបុរាណចិនបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលតាំងតែពីសន្លឹកដំបូងតាក់ទងជាវឆាតចូលពេកឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេស